Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki bahaya ngasem jong samla well done boy marbanyang mentak singi si tarik risau rajar arpau kilapan pawi ke jing bom hon halor ka kaipon balapha de ki bor panya jong Dr. H. Gordon Roberts Hospital shaka office director of health services Shillong balapan syah halor ka jing ajing sumar yau samla well done boy marbanyang nado ka si teng senya jong ka tarik unai luar rajar arpau balapan kit yun samla ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Kabadan Hajiau Shillong haduk po unda klat no nakanik slapar thai hakapor san siteng step jong expotri unai luar arajar arpo ki kimi ki kapa jong ni samla hagaji keren baka bati CTV kila dawai ki bor penya jong Dr. H. Gordon Roberts Hospital ba kin weng no mardor ya kajing penbena bo khun jong ki ulangat hagajing pang corona namar ba haduk menta nakaliang jong kayeng kasem kam dan setiai kajinget bo khun unyo e kajing pang Hakajo kapor kimi kapa jong ne samla kila pensyaru bakam simna dan kenu jing berngam nakaliang kayeng kesem ya ki doktor jong ne hospital bat hakajo kapor kila kentui ki bor penyak hospital bakin sai madani kerteng jong ta ni kata kabrio kabla berngam persya ya ki doktor jong ne hospital kumbala penpau hakakai pot balapha shaka office director of health services Shillong Napo barungin tu napo emergency ne ki thu yang amana isolation ward te ki ong hadian pada ketukar tisngin saya baik bangan sarak napa jaka badi bantiak kan ki ong te katahi kam ong ra suspek ai karobat hospital te kentu ba kadai ban pensai am ngi bahagi yang lada kalong suspek na klam suspek dapat kami ki kentian suspek ru tu ko por dan stai haki bahagi yang ukpar kami ra kata kentian suspek itu kun denga ki ong ba ngi da klingi balai ba wan asnduk ong ba kadai kerul jong sarkar tai pati mom kam dan jemut sniu era tangi sem wara be kasnduk Tek senduk rupa Islam kelish keliung pada po Islam tas senduk. Tek senduk pada bayo mereka bom nyahap tek nyahap cina tek Islam kan. Dalam Islam mereka senduk le tek kamet layo sai keloi. Tek kum kerobat hospital ru kadai ban ajeng pensai am yang ki kemi ke ba up station hospital klem pensai ai ru am yang. Sengap bain dala klat kun jangaru ki ong bain le kong ukun jong piu la klat le bangam ke jeng shit spo bala ing kiton. Tang katahi Halor ketua jeng baong tu doktor nongrum babangnya doktor nongrum te doktor nongrum dai ban sim nomor phone dai ban le record kan tu nomor manu bo phone yu tang katahi na kalian jungi kayeng te ngi kundan hera non par jeng doktor nongrum ru ki klem phone ki klem message hera ka tu bale ka test covid ru poi tang atli ka message bale positif na negatif klem poi nga ka message bale test pat ngi poi lai tali wei buriu ka test jeng tu khna pat poi tang atli Katu badai positif negatif kami lah nga. Katakan kedai kawai jika. Jing ong doi bala dep sani tazar lot ya ka senduk te re. Katu te kam de re. Mar balai ngi wara hi mengi kesenduk na sabar. Ngi ra bai sa jaka badon met yap. Tenda la poi hata jaka badon met yap ngi thap hi mengi ya kata met yap But idon yu inos ba ngimla re ban ra ya kamet te yuan ban yarap lang kan. Tenda la dep tap ru klem sel klem e chutab ba into ni sara. Tenda la ra ru ki 4 per te kelima kali banyet ni song lang so tu pok kamera kang ngi tu pok kamera kan. Tu i start Song tu spang bat tu kamet yap. Tangup tahi maria poi tu kali pada ngilai ara na. Te nakaliang jangi kum kayeng te ha kapor ba irang ba snong ikot yang ngi menen ban ya keren ya kane. Te ngi dang yo ya kane kakot nen kasngi hi. Te ngi sikwa kan ban pensai. Namar ba ha kapor ba ngi le sem ya kane ikot ru na por ba hostal ki kham ajeng sai yang ngi ru te ngi dang wat kanya kajing sisamo. Namar ki ong ne em ba mensua ong udon uyo eta covid tengi dang wat takat haduk menta bangi yo ya kane kerupot ngisem ba uni khna omnum dan ha utau jengpang covid kisu ong ba hakapor be ki diagnose ya uru hapo hospital hakapor ba udang pang kisu ong ba u ki diagnose ba ulak khlat no te kim kidai tang haka jengpang kamet jeng ute kemudian ya utau khnyang jengpang covid te ki ong ba kisu level hakanu kurkom ken su level ya ubrio ubalayam pila ban ya mundur versu level
ya kan nu company ngin su level haka kerteng jong nu la banlong katakan la banlong ta sakawai perlu haka ne ka report bang yo ngiyo i ngila bisar benia ya ka nen gasngi ngila ya pen bat ki ong ru bak report kadang pending kamut kadang sa kadang apken kadang suspek ta haba ubri ula da biap kumnu ula ban pensisha ba uang udan covid te sakawai perlu kidon gijing keren nakaliang jong ka Robert Hostal yang ikum ka yeng bat kasnong ki ong ba ngi klem yaki rengi klem penrem ngi pantang kijing syai namar baki ong be badon ya utau covid rekat hadu menta bangila yo ya kan ke report kamdon ka jing declare ya wa udon uta jeng pang covid reki ong be baki suspek ki su level ya te hawa ulak klat kumnu kan su level ya ubrio te katu ka jing ong jong karabat hostal bangi klem kum kasnong kum ki bahayeng ngi klem dan jong mut sneu ai ruem namar ki lay ki batara ya kan kam ngitip baki lay rap shibun ngi klem penrem ya karabat hostal neng kam penrem ya nuru ngi kwa tang ya ka jing sisha bat ngi kwa tang ya ka jing sai te bat sakawai ru de hangni ha por bangi yo ya kan ka report ki ong bakadon ke jing yadai bat ki bahayeng bangilet mi satu sapo hospital ki ong bangilet mi haka khat arterik hanreng klem syam la let haka khat arterik ngilet haka khat santerik ngilet haka khat santerik ngilet ya kendu ya i doktor te ngi hapan jing bet sha na kinos ki badan habar namar menta le badan kini ki jing pang klam teng mio hi bandrung kelumar ngi hapan jing bet sha na ki tikilet khat hi maki kisawane kendu yang ngi habar ki ong ban le ayu hane te ngi ong ba ngidon kamban ban sim ya ka medical report jong duk na pala khlat hangni jong Weldon boy te ki ong tang ga ta fi don kam ngi ong hoot te ki la let ki ong ap sipang te la am te tang sipang ki lawan ra yang ngi kata ka kon ki subatai yang ngi baki ong ban sali sim hadian artayo ya ka dat certificate na po municipal tingi la le ya kata ngi klam ya kerana ai bat ki hanrai kat kum ka jing i ka jangi padeh ka ni ka kot ba ka ai ka Robert Hospital ya ka government ki ong bangi kum ki bahayeng ngi berngem ngi phone ya i doktor ngi bernem ya ki ngi ong bangen saya pet hanrei ngem dan kum kata ngi klem ya phone ngi klem le ya ki hatu kas ngi bangi le ya kendu ru ngi klem ya kerana i doktor ru i wan ya kendu yang ngi isu ong be pion dan kam ayu ngi ong wan sim tang kata ka medical report ngi su keran tang kum tahi isu ong ap yang ngi sipang tinggi la ap ilawan ra ta ka ila ai su batai yang ikum ta tinggi la wan no klem dan jing kerana ai tama kami penban kan iktin ki ong bangi su kol rengi klem kol ngi klem ya phone ya nuru ngi su ya be sakmat ya ka kam nadu tu kasni bangi sayo ya kaneka ya ka tu report bangi wan sim hatu khasan tarik tinggi su ya ka kam sakmat bangi kwa ya ka jing sisa ngi kwa ya ka jing sha ken bahakanu kurkom ni khna ukhlat rekat hadu mentagas ngi bangi yo ya kaneka report ru uni khna umdan hakata ka jing pang covid namar klem declare te uki su ong level but suspect kumnu ubri ulayam namar ka report ru kadang sa te sakawai ru kum i doktor ru baong ya kani ka kantian baong ngen sa ya pe te wat ken ya utau number phone ma i idai ban wat uni number phone ban ya keren ken ya i hakanu kurkom ngi berngem ya i bai ong ngen sa ya pe hanrei nakaliang ka yeng ngi klem le kumta ma i doktor i balatho ikani kot idai ban wat ya uni number ban bat ya tai brio inle ya ka ai ken ka bai sngau dan kam namar nakaliang ka yeng tengi klem le kumta idai ban lada iwat ila ban yo tu number lada idan ba phone i ila ban yo idai ban wat e ka jing sisa namar ngi kum kaliang ka yeng tengi klem le kumta ngi klem phone hanrei kum nakaliang jengi kum ka yeng padeng ngi kerpat jur ken ya ka hospital lani ya ka government bakat hadu menta ba uni khna uklem don hakata ka jing pang covid tingi kerpat rit ken ya ki ba ken nemdon ken ban manong kum no ba uni khna umdum dan ta tu ka thup jong kata ka kerteng jing pang covid ya kan ni ka report ru ba pha na po Robert Hospital sa director jong ka health department ru sa ka yeng klem ai copy niyo hanen kasni onda urang ba snong ula khat yangi haka meeting haying snong banya karan ya kan ni ka phang halo jong ka tu ka jing sa kan tho yangi kum ki yeng te kum urang ba snong ula sim jing kli yangi tengi yo i ba kidan ni pan na ki ken ni sayo ya kan ni han rengin tip ai sa phang kan ni namar kila tho ngani ban copy tang sata sta fila yo i ngila ai fi tu ka kon han re sa kaliang ka yeng ki klem ong ban copy
te kaniru ngi siyo na urang ba snong bangi par na i